Düşün falan da aytar. Ertemene sarmından geç. Şunda gebekler verilip, bir mal silos, gebek, arpa, çöp. Dağı? Bu toyut menen şintip sağım mallarga, bu su aylarga, ögüzler şundan yaxınlarını berip bağız. Qancha ödep kalat? 2 mal. Muhammed Yasin Mahmudовтун балалыгы мал багуу менен өтүп, учурда чоң ишкерге айланган. Ал сүт багытындагы 120дан ашуун уйдан 2 тоннадан ашык сүт күн сайын алат. Aldı 42-44 litrege çeyin süt berет mallar. Başta kıyınçılıklar oldu mu? Ova boldu. Hazır dele jok emes bar. Özgeçelik jerleri paşty joy elmenen bir deyle bagabız emi. Oşo el bergen silosty berебиз, el bergen saman, el bergen çöp, bedepresleri berебиз. Buğday, arpa, sarpa degende jayın күндө arpa berебиз emi kişine salkın boluş üçün. Süt öndүрүүнүн артында көптөгөн мээнет жатаары бышык. Аларга эң биринчиден тоют, андан соң жем, ошон менен катар ветеринар дарыгери сөзсүз болуусу шарт. Багылган мал сыркы болосо, берген сүтүн пайдалануу тоокелчилик дейт ишкер. Эми булардын баалары Салыштырмалуу кыйындай өдө болсо керек? ova, nete ova, bir 200 min nары versin da. Ova, bir başta 200 min so'm nары versin. Parodası şu süt жақсы bergen üçün bolsa kerek. Endi spros жақсы bul үйлөргө hiç. Alып чыгып сатып көрдүңүзбү? Жок, alып чыгып satmadık. Naborot aldık. Qanchadan aldınız? 200 min so'mdan aldık biz. 180 minden, 180 min so'm, 200 min so'mdan aldık. Göğüt otasıda. Ova, hem toka köç. Qancha sаны? Hazır общий bizde 120 baş var. Малдын кыгы күн сайын 2 ирет тазаланып турат. Ал үчүн трактор пайдаланылат. Ал жоопкерчиликти Фаркат мойнуна алган. Şuntip traktör meni günde 2 maldan tazalap duruşat. Ertemen kesinde günün ortasında bir tazalap alıp çıkmadan nemege navozunu yamaya tögüşet da mı? Жақсы da emi, teknik ememe işler. İş жеңил ekan. İş жеңил. Vaqt jo'gotpoysun köp. %75 ot kuchiga ega, uka. Ishxonaniki. O'zimiznikidek qaraymiz. Har kuni mana shu bir xilda ish qilamiz. Shu oyliklarimiz yaxshi, pitaniyalarimiz 3 mahal uka. 11 da kelib, ertaman soat 8 da mana shu yerda bo'lamiz, 11 da zavtrak qilamiz. 2 da betimiz. Bir kundami? 2 jol tozalaymiz. 1,5 kopshikdan chiqadi. Süt багытындагы малдардын этин сактоонун дагы бир сыры атала уютуп берүү. Казанды отко асып, аталага ашкабактын сырты, un, kebek жана башка кошулмалар кошулат. Ал багуудагы малдар үчүн витамин, азык катары пайдаланылат. Маларды кайнатып, атала кылып күндө bir maldan berебиz. Сан үйлөргөч. Qanday daярдалат? Makeşok anan un, ekin sort buda özü tartıp durup bile tegirmenden. Anan kavaktı salıp durup bir sıra kaynasıp durup uzlatıp veriletti. Uylar bu jakta? Ne, uylarım ne yakta yani. Bir sıra kaynatıp pişirip anan berебиз. Жыл сайын тоют камдоо башка маселе. Бул тарабынан ишкерлерге жергиликтүү бийлик жер ажыратып берип, колдоо көрсөтүп турат. Себеби мындай ишкерлердин аркасынан көп үй бүлө тиричилик кылат. Бала бакырын бакат да, айлык майын алат. Калерсе ишсиздикти камайтат да. Биз 93-94 гектар жерди жарымын департамент өкмөттү буйругу менен алды. Öşöden bu kişilerge yer ajıratıp berildi. Azırlık günde bular buğdaydı ajıratıp berip sroçna. Anan buğdaydı ekip, anan arpa, şunday nerselerini ekti. Каарманыбыз ишкерликке көзү жетип, баштоодон коркуп жаткандарга кеңеш берип, тоокелчилик менен ийгиликке жетүүнүн сырлары менен бөлүшөт. 120 сүт багытындагы уй менен чектелбестен келечекте Muhammed Yasin Mahmudov дагы чоң жумуштарды жасоого бел байлаган. Эртөштүк Нурбек уулу, 7 канал, Ош облусу.